وأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Coba kita ulang. Kita bagi dua ayat panjang wa dzalika dinul qayyimah. Nanti kemudian innal ladzi sambung yang kedua. Aku anti coba diulang. Ayat 5. Lum dengung bong tahan dengung mim ba'di tu iqlab dibaca dengung illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Nah, sambung. Fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati وعملوا الصالحات أولئك لا مد واجب وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية jazaa'uhum inda non mati pada dengan dal ikhfa jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin qalqalah jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri nin baris tanwin baris dua jumpa dengan
ta ikhfa dengung jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min dengung tajri min tahtiha al-anhar jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khashiya rabbah lam yakunil الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين dengung munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah tak suhufan dengung fam ja betul baca dia ma ja'akumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud hai belahud be tamang ramakung mukhlisina lahud biasa lahu hud biasa ha biasa hari hunafa wa yuqi حنفاء ويقيم الصلاة ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة
Nul Dinul Qayyimah وذلك دين القيمة Qaf Qayyimah قيمة Ya, sambung Bismillahirrahmanirrahim Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha Ulaika hum syarrul bariyah Ulaika hum syarrul bariyah Ulaika hum syarrul bariyah Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum inda rabbihim jannatu jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tajri jannatu adnin tajri jan dengung jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah Bismillahirrahmanirrahim.